tamara ushobwa buryo rwa ruhango wa mani Bueno niyo mwana wa rahanga ego ndowe itwe twayehurire biyagamba tumutwarire Pilato ego Ruko omutugwa obona bimuka bamutwara omisho ga Pilato omukuru mbacu b'emishango nowe nkuwa bacu gukubamba kandi mwenda cyaha umurya kasheshe tukamukwata kumushija na habisa abantu bitu akajagaraza katali akomwiramizo ashemere kweba cyonerezo ki umucero rubanja tindi kureba rubanja hamushoyishogu nakache tangire na habisa abantu nazibira abantu kushorera Keishari naye hamya kwa Masiya umugabi omugabe oli omugabe w'abayudaaya kiri nkoko wagamba akatani kya Galilaya mwene yahika omugalilaya omushiija okukora naruga Galilaya nayingira mu mutwarire Herode naija kumukoraho akiri aho muri Yerusalemu tuko mumutwarire Herode iwe no yetoha abegeswa bawe bari nkahi benji nibagira ngo kore byo kutangaza jirechi wankorera mukamangi tumurebere na habisa abantu bona ubona yeta umugabi ogumusheija no mugabe owekitiinisa mumuterere kimwe mumugarure Pilato obu n'obutegeki omushiija ogu taine kyakozire kishemereire kumwitusa mumusubire eminyafu mumurekure agende oshemerere kutubohorere mbohemwe aha bugenyo oturekurire baraba yego otuyeho omushaija ogu iwe mutere
bamugemesezana bayomba munonga nibamushaba ngo abantu Pilato niko kuca urubanza mucube nukwe cyakora mumukirize yarekura umushinja wo bamushabire uwo batibwa umucome ahabwo ubugome n'ubwisi kandi yahaye Yesu kuba mukora nko kubarukwenda Iwe izina ryawe ryoha Emmanuel Green Sebo. ijaha Shareme guha. Iwe bakorre komisamu bakazi ba Yerusalemu mareke kundara koreka mwerere n'abana banyu mbwe nuko barabene bagira bati umutemu mbisi agomere bari yabugira bati Ruhanga kuje kushabira komisamu Shuma rauka yahote rauka naiwe komisamu namuka rauka komisamu rauka iroko hatiwe iroko komisamu